Atwarithia a nduthi magomanĩte haha marĩ thabarĩ-inĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ Nyeri marĩ na mũbango wa gũthomithia atwarithia a nduthi ikoniĩ ũgitĩri barabara-inĩ. Believe that it's very important that they do their jobs serving the wider economy and the wider society in a safe way. That is why today we are here working with the Private Riders Association to create this awareness and to train the boda riders around safety. Tumewafunza juu ya insurance, umuhimu wa insurance, umuhimu wa NHIF na tena umuhimu wa kuvalia vyombo ambavyo ukiendesha pikipiki hata ukipata ajali hautaweza kuumia ama utapata majeraha ambayo ni zaidi ya yale ambayo ungepata kama hauna hii uniform zetu kama hizi tumevaa. Maugite ati andu aria matwaraga nduthi ni makoragwo manyararitwo muno barabara-inĩ na andu kurio maheage atwarithia a nduthi gitio barabara-inĩ. Tafadhali mtutazame, sisi ni mapilot, sisi ni watu ambao tuna contribute kwa economy ya Kenya, sisi ni madaktari, sisi ni wakulima, sisi ni walimu, sisi ni watu ambao wanaendesha pikipiki, ni watu kama wale ambao wanaendesha gari. Na kuendesha pikipiki imaanishi ya kwamba sisi ni watu ambao wako chini katika society. Kuendesha pikipiki ni sababu hapo ndio na next economy inaenda, tunapunguza traffic na tunaona no gukire uguo atwarithia a nduthi ni moritio gwikirira mawatho ma barabara niguo ahuthiri othe ya barabara makorwo makinyita itemi ria kugaciria ugitiri na umenyereri barabara-inĩ. What are our key messages? We want you to ride your bike safely. Convey your passengers from one location to another safely. Because every one of them, every one of us, we leave home every day safe. We deserve to come back home safely. Nao aria marutaga wira wa ukui na bodaboda magikenerera mweke wa githomo giki makiuga ni gikugaciria wira wao. Tukorwo tukiheana itio thiini wa barabara tondu ngari kibikibi andu a maguru ni turabatara gukorwo tugicihuthira ciothe, kuoguo we wona mundu wa maguru ukamenya ni mundu urabatara kuheo gitio, wona mundu wa ngari ni mundu urabatara kuheo gitio, na ni tuguturania tondu tuma kibikibi-ini turathi ngari-ini na no nginya tukorwo na sample njega ya aria magucoka moke thutha witu. Mihang'o ino ihariririo ni Inchip Kenya na thutha wa githomo giki marora chakaranj kuria mahurukite na onao kwamukira githomo makiria gikonie utwarithia wa nduthi ja ya barabara cia rami. Handu-ini ha Inoro TV de kauntĩ-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.